Murakaza neza kuri Akayo Update. Niba ukunda inkuru zicukumbuye, isesengura ryimbitse n'ibiganiro bigaragaza ukuri, ntibibagirwe kwanda kuri subscribe, kandi like kandi usangize n'abandi. Kuko uyu munsi tugiye gukora ikiganiro kidasanzwe cyane. Uyu munsi turagaruka kuri iShowSpeed, umwe mu streamer bakunzwe cyane ku isi. Tureba amateka yo kuva mu bwana, uko yagiye yubaka izina rye ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma dusesengure urugendo rwe muri Afurika. By'umwihariko live yakoreye mu Rwanda, muri Kenya no muri Ethiopia. Ese yari iri ku ruhe rwego? Abanyarwanda bamwakiriye bate? Muri Kenya ho byari bite? Kandi muri Ethiopia ni biki bidasanzwe yasanze? iShowSpeed, amateka yo kuva mu bwana. iShowSpeed, amazina ye nyakuri ni Darren Jackson, yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakuze ari umwana ukunda imikino ya video gaming, cyane cyane imikino ya football na basketball. Mu bwana bwe ntiyari umwana uzwi cyangwa ufite ubuzima bwihariye. Yari umwana usanzwe ariko ufite inzozi zo kuba umuntu uzwi ku isi. Yatangiye gukora streaming kuri YouTube mu myaka hafi ya 2016 na 2017. Ariko mu ntangiriro n'abantu benshi bamukurikiraga. Cyamufashije kuzamuka ni imvugo idasanzwe, imyitwarire igaragaza amarangamutima, cyane kuba atagira ubwoba bwo kugaragaza uko yiyumva. Ibyo byatumye abantu batangira kumumenya, bamwe bamukunda abandi bamunenga. Ariko izina rye riratumbagira uko iShowSpeed yageze ku rwego mpuzamahanga. iShowSpeed yaje kumenyekana cyane kubera live streaming zitunguranye, urukundo rudasanzwe akunda Cristiano Ronaldo, imyitwarire itandukanye n'iy'aba streamer basanzwe. Mu gihe gito cyane yavuye ku bamukurikira bake ajya kuri miliyoni z'abamureba ku isi yose. Yabaye ikimenya bose mu rubyiruko, cyane cyane abakoresha YouTube, TikTok na Twitch. iShowSpeed muri Afurika, kuki byari ibintu bikomeye? iShowSpeed kugera muri Afurika byari ikintu gikomeye cyane, kuko n'umwe mu streamer bakomeye cyane bageze ku mugabane wa Afurika bakora live igihe nyacyo. Afurika yakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nk'ahari ibibazo, we aza yerekana ubuzima busanzwe n'umuco. iShowSpeed mu Rwanda, ese yari ku ruhe rwego? Mu Rwanda iShowSpeed yaje ku rwego rwo hejuru cyane, afite izina mpuzamahanga, afite abakunzi bari mu Rwanda no hanze yarwo. Live yakoreye mu Rwanda yagaragaje umutekano usesuye, isuku n'iterambere ry'imijyi. Abanyarwanda bafite urugwiro n'icyubahiro. Ese abanyarwanda bamwakiriye bate? Abanyarwanda bamwakiriye neza, bamugaragariza urukundo n'icyubahiro. Bamwereka ko u Rwanda ruri ku rwego rwo hejuru mu iterambere n'umuco. Ibi byatumye benshi ku isi batangarira u Rwanda bavuga bati, ntabwo twari tuzi ko u Rwanda rugeze aha. iShowSpeed muri Kenya, ni ayahe mateka yakoreye? Muri Kenya yasanze abafana benshi cyane, urubyiruko rufite imbaraga n'ishyaka, n'umuco wa Nairobi uhuza gakondo n'iki gihe. Live ze muri Kenya zari zuzuye abantu benshi, zifite urusaku n'imyidagaduro. Zigaragaza Kenya nk'igihugu gifite ubuzima bukangurira urubyiruko. Kenya yamuhaye ishusho y'igihugu gifite imbaraga nyinshi n'abantu bakunda imyidagaduro. iShowSpeed muri Ethiopia, ibidasanzwe yasanze muri Ethiopia ni ibintu byari bitandukanye cyane. Yasanze amateka akomeye cyane, umuco wa kera ugizwe n'iki gihe, abantu bafite imico idasanzwe n'indangagaciro zikomeye. Ese yasanze bari mu buhe mwaka? Mu mvugo y'abantu benshi, Ethiopia yagaragaye nk'igihugu gihuza amateka ya kera cyane n'iterambere rigezweho. Ibyo byatumye iShowSpeed n'abamurebaga bumva ko Ethiopia ifite timeline yayo yihariye itandukanye n'ibihugu byinshi byo ku isi. iShowSpeed n'icyatumye ajya muri Afurika. iShowSpeed ni umwe mu YouTuber bakomeye ku isi, uzwi cyane kubera live streams ze zirimo imbaraga nyinshi, amarangamutima menshi n'imyitwarire idasanzwe. Mu gihe yamamaye cyane muri Amerika n'i Burayi, iShowSpeed yatangiye kugaragaza urukundo rudasanzwe kuri Afurika, agaragaza ko ashaka kuyimenya, kuyisura no guhura n'abafana be baho. Ibi byaje kuba impamo, atangira urugendo rwe muri Afurika, urugendo rwatumye isi yose ireba Afurika mu maso mashya. Ghana, aho urugendo rwatangiriye.
Mu bihugu bya mbere Aisha Speed yagezemo harimo Ghana. Aha muri Ghana yakiriwe mu buryo bukomeye cyane, abafana benshi baramukurikiye, imihanda iruzura, abantu bararirimba, abandi bamufata amashusho. Muri Ghana yagaragaje umuco w'igihugu, yabyinnye imbyino gakondo, yahuye n'abahanzi n'abanyamakuru, abaturage bagaragaza ibyishimo n'ishema. Ibi byatumye Ghana igaragara cyane ku rwego mpuzamahanga, bigaragaza ko Afurika ifite urubyiruko rufite imbaraga n'urukundo ku byamamare byabo. Nigeria, igihugu cy'abantu benshi n'urusaku rwinshi. Nyuma ya Ghana, Aisha Speed yakomereje urugendo rwe muri Nigeria, kimwe mu bihugu bikomeye muri Afurika. Muri Nigeria yakiriwe n'abantu benshi cyane, abafana barirutse baramukurikira, imbuga nkoranyambaga ziraturika. Nigeria yaragaragaje ingufu zayo, urubyiruko rwinshi n'uruhare runini Afurika igira ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo hari ibintu byabaye byinshi cyane bigatera impaka ku mutekano, byagaragaje neza ko urubyiruko rwa Afurika rwiyumvamo Aisha Speed nk'umwe muri bo. Senegal, umuco n'amahoro mu rugendo rwe. Aisha Speed yanageze muri Senegal, aho yakiriwe mu buryo butandukanye gato n'ahandi. Hagaragajwe umuco, abantu bamwereka imyambarire gakondo, yiga amateka n'imyemerere yaho. Senegal yagaragaje ko Afurika atari urusaku gusa, ahubwo ari umuco n'amateka n'indangagaciro. Aisha Speed yagaragaje ko yishimiye kubona Afurika itandukanye n'iyo abantu benshi baba bazi. Binyuze mu makuru mabi. Afurika y'Epfo. Urugendo rwe rwakomereje muri Afurika y'Epfo, aho abantu babonye imijyi igezweho, iterambere, imyidagaduro iri ku rwego rwo hejuru. Aisha Speed yahuye n'abahanzi, yasuye ahantu hatandukanye, agaragaza ko Afurika ifite impande nyinshi zitandukanye: iterambere, umuco n'imyidagaduro. Urugendo rwa Aisha Speed muri Afurika rwasobanuraga byinshi: guhindura isura ya Afurika ku isi, guha urubyiruko icyizere ko Afurika ibonwa kandi ikundwa, kwamamaza umuco n'ubukerarugendo bwa Afurika, kwerekana ko imbuga nkoranyambaga zishobora guhuza isi. Abenshi mu rubyiruko bavuze ko bumvise bemewe, babonetse kandi bishimiwe. Aisha Speed agezeho uyu munsi. Uyu munsi Aisha Speed akomeje kuba umwe mu ba YouTuber bakomeye ku isi, akomeje gukora live stream zikurikirwa n'abantu benshi, akomeje kwagura izina rye mu muziki, imikino n'imyidagaduro rusange. Urugendo rwe muri Afurika rwabaye igice gikomeye cy'amateka ye, kandi rukomeza kumuhesha abafana benshi ku mugabane wa Afurika. Mu gusoza urugendo rwa Aisha Speed muri Afurika, ntirwari urugendo rwo gusura gusa, ahubwo rwari ubutumwa ku isi, icyizere ku rubyiruko, ishema kuri Afurika. Niba wishimiye iki kiganiro, kora subscribe, ukande like, unasangiza abandi, kandi utwandikire mu bitekerezo utubwire.